Sobar Sidarship Local Exporters and Importers Association, Kahima Sora Exporters and Importers Association, Batkum Joro Kamigalaya Miners Association, Kilawan Shakmat Ban Penshai, Bakimdan, Kano Gajing Pantop Briaya Kino Kisang Balang. Kani Gajing Penshai, Kini Kisanjuk, Kala Long Hadin Bakaladon Gajing Pensapriang Kubor, Bakahinyo Trap National Youth Movement, HNYM, Kabalayalam Kamado Ba Louis Dotdong, Bakalayle Ban Kangdam Hamajay Yakakayi Motion, Kikasi Shabangla. Kini kisenjok kila ong, bakilaya keren ya sungtu jengmut bat ke HNYM, hakabala pensyai bat kita ginjing penmi kubor lam ler ki bamday nakaliang jongki. Hakajuk kapor kisenjok kila kentu ya kiba penher kubor lam ler bagi day ban wan sakmat ban pan map lam kum takin bud din haban dalap. Ngapan pa wajing sosi hang ni. Hadin banglayo bat iyo ki berkhoy ke jengmi social media. Pagladon ke jeng keno na nur nang nur ni kiru simet. Pergi kena yang Pak Louis Dotdong Ubadei Presiden Jong kata kaseng HNYM Hentai nakaliang ke jongi pensai hang ni bangimdon kono-kono ke jing syak diman hapo kata kaseng ni kamdon kono-kono ke jing ya peni lan ni kamdon kono-kono kata ke jing ya syurut bat ke ni kaseng ngimdon kono-kono ke jing ke benta ke bangnya syurut ya au bat nakaliang ke jongi penpau bat nak member jongi barokhoi ilamir jimut bang ilawat ngatwet iwe ngilai kali pertho bakamdon kono nrei ni penpa hune bo uta ubriu uba ai kum kata kajing tho ne penbot nam ni ba Louis Dotdong te sngobha ba pinwan pensyai hapo ka arab sawanta kum ba phila penmi hapo ka social media bat pidei roman pensyai ya ke kajing le bakla ka jongpi nakaliang jungi kum ginong trei hang thi ni pangnut nomor beliau langba kajing penmi jongpi hapo social media kata ya ba duk basuk babala hapo kini ki eksporter lani hapo kini ki biji ki baterai na kathi ka line LCS majai hai badai baktu ka jingmi jong social media hakapa tapen sapriang hapo ki Facebook hapo ki WhatsApp hai badai baktu ka jingkan tho ya ba Louis Dotdong belum presiden jong HNYM ini nak kalian jong ki action ke bagi laya show meeting laya perkhat laya ya tai seni ba ilong na pakhat ka jing sudom so bitar alo jong kane ka jingmi jong kane ka khubor ka balapen domru waja presiden jong ka seng ka balapen tho sibun ba ki kentian hang tu ke balak ta ba ya ka long reniang ka jong u se ka ba matrai buat ki balayo puli ka to social media ka bang ni namla ban sa sho ni ndai ni na kaleng jong ki action merekat ba ki finance ngila condemn ya kane ka ini kajing tho bat ngimla bat priang kumbala ong dai sekretari jongga soba ssion ba utu ba kentho apo apsa benta de ban prisha ye kan ni dai nakaliang jongi ki action isa le da kanu ke benta penginwat ya uno uba pensapria ke ni ko khobor ke palam ne kepala ketak jos nan nabangi sutu ba ya kan ka kam kala syukun tho kali ke pemsong norem dengi kom ke action berarti dekat dengan minus forum dan pedang kali lay akan dengan itu bat nakaliang jongi ni kepat nakaliang jongu presiden orang pak jongan ni bagi nom sawi ya kan ka jing tho shula da ka don kono ka jing ya bam sto jing ru nakaliang jongi ke action ru kita jing terbaik namar ba nakaliang ka HMM bat nakaliang jongi ke action nim don kono kata ka jing pam ya jing mot nak jing ya bam sto jing mot ni ya train kan kat ni don kat nabangi sutu ba ni don kami kisang balang ko balong de secretary ni don kam nabangi sutu ba kisang balang ke berpej ka caj benda jongi khamtam bangi trai praksi khara ke biada yang ni ai berkhai abede iban ka jing kendu ni ladon ke jing kendu mana kasngi po office jong HMM habede ibat kan ka jing thoro ngila persai nang ngila clarify khmat jokiru bang imdon kono kata ka jing tip mengimdan ru kata ka preplan ka bangin dan jing tip apa de ka jing thoro dan kalian jong kiru ke lasohon ya kata ka jing persai ka jungi ndai menging beklang ba kan kalian susu ke berkhot tingi ko clarify di press kenang ba baro tiap namangi sutu ba berkata menjong ino ban kata mengathok ino kadai ke ke pencak borom hati nakaliang jongi ngila ko mangalai pensai bro like league action nimdan kono ke ba persya ya kasar sapayam bat ngiyete kan kat berkiru bat ngikular nang sya khmat laite ninang ye tre susu kum kacet benri minang ya sekri kan kum kini ki jing kan tho kiba kum bangi ki association ki balaya don lang hangne laitili ki association naka sobar association bat naka Himasora Association
te kumjuru naka Meghalaya Minor Association te ngisngau ban karpat ya tu breu ubala penmi kita kijing kentho lese kala banlong hakajing ya suthu bakala kum para breu ni kum ki breu ngidon kijing duna ngimla ban biang handrai la karpat ru yu tu breu ubala penmi kijing kentho ban pentho bria ya uni presiden jong kaseng SNYF balowis to dong ba un penmi na hapo arpso kenta ban clarify ba kalong ka ba bakala namar kani ka jingle jong u kalong ka ba wakta ya ka khai ka peteng jongi hang thi ha bajai ka ba ki khun khasi jongi ki balaya imja nang thi na kani ka kat khai te nga so ban bo bi jing kar parit ha khmat jong media ru ba ni kwa yu ne bru bala kan tho ya ban pen tho bria ba do todong kemudian ba un clarify la ne ula ban panma na kamanta ka jing bha jong babun balang berkhoi ni sngo ban karpati uba unom dei ban sim kana ban ka jing sngo rem haba uhaban perkharu na kamanta upai ba ubala sakta hakane ka banta te ngangai tharai uli bala le ikane ka kamru un suthu un sim ka jing suthu halade un le ik ka badon kam kumbala kwa ara ki pai ba te ngatharai ni ru in pediang sobha ni kermen ikane panikerpat kumbala kwa ba arso konta ini ban clarify ikane te ngange ke merchamba uni bru un sa sothu ikane ba un sa penmi ikane hapo kat kum ka jingkwa jong pai ba bar khai